Dobrodošli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Što radi mačka na stolu. Ja sam bila trudna kad sam došla kod poznanice na kavu. Ona mi je uz kavu ponudila i kikirikije. I iako ih do tada nisam jela, u trudnoći su mi strašno pasali slani kikirikiji, te sam ih pomalo grickala i čavrljala sa poznanicom. U to odnekud doleti mačka i popne se na stol. Kažem poznanici, što mačka radi na stolu? A ona mi uzvrati, pa jedeš iz njene zdjelice. S mjesta sam istrčala van, sve povratila i stigla kući prije tramvaja. Prijateljstvo sam na samom početku otpilila. Do sljedećeg susreta. Bog!